to je to. Oh shit! Idemo. Ja, squeezaj. Še. Ajde, let's go. Ja! Finiš dva, Mari, finiš dva, gremo dva. Dej. Ena, squeeze. Gol. Še squeeze, Mari. Ja. Da. Go. Ja. Go. Set. Go. Idemo, Mari. Hop. Ja. Nice. Ok, pusti. Squeeze. 9, bravo. 10. 11. Gremo še dve. Počasi. Oh, fuck. 13. Dešaj. Aj, dešaj. Pušaj. Šengaš. Ja, šenga. Rio. To šachmat.
Boša folk in dobrodošli v nov YouTube video, dobrodošli v današnji vlog. Začetek tega vloga na malo različen način, na malo cinematic način. Sem rekel, da probam tudi takšen format videa, takšen začetek videa. Tako da let me know in the comments, če vam je bil všeč ta začetek. Kot ste videli, odtrenirali push session v Gromu. Leo approved. Šahmat. Leo approved in zdaj tudi obrok v Cube Burgerju. Approved, clean, quality food, mišice smo razbili, trebuhe smo napolnili in zdaj nas čaka drugi del videa. Zakaj smo prišli, Leo, mi danes primerli v Ljubljano? Primerli smo prišli vzeti meni estetično garderobo. Tako, torej da malo Leo tu preuredimo wardrobe. Zdaj bo sigurno nekdo, ki bo rekel, ja, zdaj zakaj pa ti lahko njemu rečeš, kire oblačila naj nosi. Pač simple as that, da Leo me dobro pozna, ve kako se oblačim, njemu je všeč moj stil, tako da... In jaz samo dam gol ono, kar imam. Tako, pač, ja, ne, ampak v bistvu, da to, kar ti bom jaz bral, da ti bo všeč načeloma, ne? Tako da imamo ta nek približno enak stil. Leo mi je rekel, prosim... Aha, ja, fit check, simple fit check. Pač simple, ampak classy in hkrati lepo, tako da... To je v bistvu, tako bi jaz tudi bil, ne? Tako, Leo mi je rekel, prosim, naredi mi stil, kot ga ima Sibum. Tako da ja, Sibum ima ta nek streetwear. Appreciatamo dober avto, ki je šel mimo. Sibum ima ta nek classical, casual, streetwear, sportswear style in na to bomo tudi danes ciljali. Tako da smo prišli tukaj v Ljubljano, kjer imate, tisti, ki ste iz Ljubljane, Zaro, mi v Kopru nimamo več. Kakšne dele lahko sestavimo in izberemo za našega Leonardžija? Preden začnemo, oziroma preden nadaljujemo s tem videom, ker video smo začeli za dosti časa nazaj, spusti like, spusti subscribe, gremo razbiti like na tem videu, gremo priti do 400 lajkov in gremo šopingirati. What you gotta do? Dve polni vreči, oziroma ena je moja, ena je od Leota. Torej, lahko na hitro pokažemo. Na hitro? Na zelo hitro. Črne hlačke. Črn krivnek. Bela kratka majčka. Kakšna bela? Never mind. Črna. Črna. Ok, te so potem kar crazy piece. Te so lepe. Crazy piece. Double, čakaj, še enkrat pokaži. Si. Double knee cargo. All crazy. Te so čisto neke klasične sive cargo, tačne cargo trenirka. Parachute pants, trenutno v trendu, cele črne parachute pants, ki grejo res na vse. Dobro, basic siv hoodie. Ja. Basic siv oversize hoodie. Samo je full over, da ne mogu misliti. Berška in Pull&Bear gremo pogledati. In pol je rekel, če bo budget dopuščal, mogoče tudi en nov pair super. Exactly. In ustrgal sem Berško. Širat. Čekaj, da pokažemo. Tle je preveč tega. V glavnem folk, Pull&Bear je prišla ena ogromna vreča nova. To so tiste od Zare, tam je ena majhna, to sem jaz vzel. A ja ne, Pull&Bear in Berška je še not, ja. Pull&Bear in Berška, pač mi smo, ja, v glavnem, dosta stvari. Berška, oversized. T-shirt, ok, send, gremo naprej.
čisto navadna črna oversize. Ja, tipo parachute cargos, okej. To je vse Bershka. Pull&Bear smo izkoristili, ker imajo te ful dobre oversize hoodie. Oversize hoodies. Tako da črn hoodie in temno siv, če se ne motim. Te barve isti hoodie. Ja. Potem ene kratke cargo pants. In mislim, da je to kar in še te kratke sand cream pants. To je to? Ja, to je to. Ok, je ostalo še kar budžeta in je v bistvu prišla opcija, da se gre mogoče še po en nov par Superg. Dobri šopsi za takšne patike so Tike in pa Gross Basket. Tako da vem, da Tike so čisto v centru, Gross Basket pa mislim, da so nekje od zunaj. Kaj smo rekli, da muzej? Ne vem. Tako da gremo pogledati, kaj imajo v Gross Basketu. Tako da trenutno Leo ima te Air Forceice, ki so kar clean iz baza in pa čisto navadne tiste blazerke, tisti navaden colorway, ne? In seveda mene s črne Air Forceice, ampak črne Air Forceice bomo upokojili. Meni ne omenjati, ker une za fite, razen če greš koga ubijati, ne veljajo. V glavnem ta par je bil Jordan 1 High, en tašen poseben colorway, ampak z lepimi pač črno-sivo-bel z elefant, tem, kako bi se reklo, grafiko. Blueprintom, whatever, ja. Ja, 45, ne, 44,5 ali 45,5. 44,5 si probal in ti je bilo malo pretesno. Ja. 45 ali pa 45,5 pa žal ni bilo. Potem smo probali prašati in smo bili pripravljeni, da bi si vzel tiste Jordan 3 White Cement, ki je crazy piece, malo dražji, ampak okej. In tuji niso imeli tvoje številke. Tako da, škoda. Perfect shopping spree bi se lahko zaključil res z še s temi Jordankami. Ampak dobro, je rekel Leo, da bo si realistično ta zadnji par, oziroma pač ta zadnji kos tega shoppinga doma na internetu in si naročiš en dober par patik. Ker zdaj oblačila od zadaj, polno, vsega. Leota smo se tapali, Leo bo zdaj začel šmekati na en streetwear casual C-bum style. Tako, ja. Kot sem rekel, gremo probati za ta vlog priti do 400 lajkov, tako da stisni like. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje dropaj emoji Superge. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo, kot vedno, ob 6 v novem YouTube videu. Peace.